Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So dugay na kaayo ko wala ka vlog jud no. Today is Christmas 24 di ay. So Merry Christmas and Happy New Year to all viewers and everything sa mga ka-premiere. So dayon guys, magluto-luto mi karon. So mura na akong i-video for today. Char. So magluto-luto mig mga Pinobreng ragod kay you know na Pinobreng ra man gini ato. Kami na arira og kuan di polo kay tinghuga siya. Nagkuan-kuan pa siya something. Si kuan my sister, big sister. Big sister sa magluto. Humba nga wala na hilsi. Dara yang humba. Char. Na mayroon ka samong payag. Mag-leche flan mater. You see the eggs over there. Among giipon ang egg white kay para daghan siya. Total di man ni pangkuan. For family use only raman ni siya. Take over siya ukay kay ganado siya ukay. Spaghetti, then salad. So, mura ginamong handa. Then, napon may uyap o saging. Hindi mawala ang saging, guys. Hi, guys. Vlog take over di ay. Ako sa daw magkuha, no? Kay busy pa ko. Char! Pag sure, ay. Char! Inanaon ba na pag-ukay nga? Ano? Mabusa ka, pero di pa pilit. Balas-balin na. Sobrang tuyo. Sakto dyan ka. Katungguan. Balin na ba? Pagbuslot. Agad baki na ba? Pagbuslot sa minto. Baki na. So, kaya tuyo? So, naaday po may humba, guys. Ngayon, sa man ang humba ni Mudol nga luspad man. Kasi nakulbaan man nagway na. Panis, kuan, ay patis. Butang na na ba na? Seryoso na kayo yung chip cook, guys. Magbas-basa na rin. Una. Serious joke kay. Serious getas relasyon. Char! Serious getas relasyon. Humugot. Unsa na akong itsura diha? Wala na akong si Ann Curtis. Basing na kay ko. Basing na kay ko. Napanglingig jud ko, guys. Sabi ninyo, yun na rin ma-chef cook sa 5-star hotel. Hotel. Assuming. Nainana siya dapat magkuan, guys. Magluto. Dapat Dapat jud, guys. Dapat naka-project. Yes. With ang background po trapo. Yes. Trapo with ano. Yung chip cook, guys. Wait. Hot. Mama. Unsa naman ay mong lati nagbayon mong kuan. Oy, mo na sabaw, lati jud na parang humok na kaayo. Tuo lang muna ko kay chip cook. Manderog. Ala, oy, dapat mag-change na kong career. Akong i-pursue nga akong pagka Change your paper. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Kuan man ko, no? Tura na. Malanay man po na inig-steam. Nagpariha ra gyud sa mga mama. Sugar pa man kayo to. Ang ay focus ang akong nawang char. So, di na ka maulaw sa imong naong. Of course. She's wondering what clothes to wear. She put on her makeup.
Tanawa yung ano ba? Ano naman ang pagkakaramelize? Uy! Wala na, sakto. Uy! Tanawa yung humba daw! Agoy! Napaklay naman! Luspad kayo humba doon. Pwede di ba magpates? Pareha naman magnawang sa kaldero ka itong. Tanawa, luspad Agunan na. ako. Tanawa, Mado ka na siya guma. Come on! It's very luspad talaga for me. Ha? Luspad. Awa, paramig po ng mama. May ipait mo oyster sauce. Ano? Tulan ni. Dapat palitan sila oyster sauce ta. Arong lami ni ta. Magsalad sa daw si hangal girl, guys. Yun eh. Hala! We need to slice first the gulaman. Alright. Ako slice. Yes. Kami do the slicing. Busy kaya, bisag pobre mi busy, biya po day ta. Char! Yes. O na. Lupad ni ito. Tanganan nato og kuan. Macaroni salad. All-purpose cream. Ditong-tong na isa ari tabi. Mamong video naggalat ra ni pero may na lang ni akong i-video ragunin ako good. Ditong-tong na isa ari. Wait sa. Go. Ini git do. Namay nabot mo kusina guys. Dito. Itaw ni ara. Yes, I know just where I'm going. I get my troubles in my little head. Ulo, higay ba ko? And this time, little darling, I'm coming home to stay. I wanna snack on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. I needed a friend. On the way up and now, I guess I'll be with you till the end. 'Cause I'm on my way. Boys, pinit. I want to get you stay. La 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 la. La 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 la. Guys, La 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 la. Leave it all. langan tumboy. I think I know just where I'm going. Look, I get my troubles in. Going Because this time, little darling, I'm coming home to stay. I wanna stop calling. I got a feeling down deep in my soul that I just can't lose.
Cause I'm on my Ha? Naila ah, magmuha sila dito.